5분 Vì cái sự kiện này là sự cái kia mình nói cái siêu ở chỗ vì luôn vừa mấy mà một này vừa kia thôi cái kia nó sự cái siêu cái cha cái phe vừa cái sao một này cái đó cái gì này third position cái series này Vì khởi đi, bố cái phía của nó sẽ là siêu, thì cho cái phía để thảo luận sự này, chỉ có nó cái gì này, cái nào cái gì đó. Jadi final result na kejahiye seletu pechama mu ro kebo zzo dibema na zo shi dozo thajo bido bell binders kudye Ladies and gentlemen, under the junior category, we have the third position. We have Keja Kife. And in fourth position, we have Jovi Lulu. Kejahiye seletu proposa Kevin Hu seletu potiche gila die promisi keji hepengo se pocharo kre finpengo inchde pro pochama rananu ke volpo pro keto kepre kelose keseu logo keto zizo proposa Jovi zizo
potiche kira die po Messi tiji yepengu po chargre fitpengu in soru po kipema rendalu ke borko Ladies and gentlemen, we will now witness the final match under the junior category, that is under the age of 15. We will now have a new champion under the junior category for our Sasa 64 sports meet. Zosi के लिए गुरु के लिए गुरु केशव के लिए सेलेक्ट Roboquedo, Zuzo, Fepre, que seu, Guilherme. Under 15 no, Kevin Thorpe or the Kevin Thorpe there. He is the new champion. Rukito Zutsu is the new champion under the junior category of the 64th Sasa Sports Meet.